ji bernameya taybet dema xweş be temaşevanên me îro bi hezaran şêniyên kantona Cizîrê şeş cangûriyên azadiyê bi merasîmeke girseyî oxir kirin. Ev şeş şehîd jî di encama êrişên dewleta Tirk adagirkir de hatibûn hedefkirtin. Ev êrişên ku bi balafirên şer li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêk hatibû هاتن شهید خستن مراسم شخوا شینین کانتونا جزیره شش جانگورین خو ل مراسم شهید دلیل سارو خان او غری کرین ایریشین دولت ترک آداگر کر ج سیرو جانول دیجی باکور او رجلات سوریه اوه کی دجوار بردام دکه شخوا ده زیدتر کانتونا جزیره بتایبت باجار قامشلو ایریش دیجی و زیدتر بو و بناسازیا هرما ببورینن باجار قامشلو هات هدف گرتن خو ایرو مجلس سوریا دموکراتیک مساده داخویانی دابو او تیده بانگ لآلیین سوری کربو کو لهمبری وان ایریشان لهمبری وان سوجین دولت ترک آداگر کر هلوستکی جدی نشان بدن لهمبر وان ایریشن دولت ترک آداگر کر کو ایدی آستا هویتیه آستا قرکرنی درباس کریه شینی لبر خواددن هرتم تکزیه لسر برخوادانی دکن آرمانجا سرکه جوان ایریشان چیه ev êriş dibin kîjan sedeman de pêkdê çima binasazîya herêmê bi taybet sivîl tên hedefgirtin em mêvan xalan bi mêvanên xwe re gotûbêj bikin mêvanê me ji stûdyo Sekreterê Partiya Demokratîk a Kurdistana Sûriyê Ciwan Sikko ev serokê Meclîsa Civcîkar a Kantona Firatê Mihemed Şahîn û em ê hewel bitin ji Amûdê nûçegihanê xwe Ehmed Umer beşdar bikin hûn bi xêr hatin mamoste. سپاس دکم ساعت خوش. سپاس امێژ برێز محەممەد شاهین دەست پێ بکەم برێز محەممەد دەماتە خۆش بە دەوڵەت ترک ئاداگرکرد بناسازیە باکۆر و ڕۆژلاتی سووریە دکە هەدەف ئەف بناسازیژی زێدەتری 5 میلیۆن وڵاتی لە سەرڤەیەکێ سەرڤێ وان بناسازیان ژیان دکن دەوڵەت ترک بە هەدەفکردنا وان بناسازیان رە سیاسەتێک چاوە لە دژی گەلێ هەرێمی دمەشینە دەستپێکی ڕۆژ باش ji bo we û mîvanê we û temaşevanên we hêja di serî de em hemû şehîdên ku ve pêvajoyê de jiyana xweşdest dayî em sersaliyê ji malbatê wan re dixwazin û her wiha derbasbûnê ji bo birîndarên ê ku ve pêvajoyê de birîndar bûyî em ji wan re derbasbûnê dixwazin wekû dizanin yanî heger ku mirov çikî paş te neçe nirxandin baş حقیقت خو ناستینه انجی نرخاندن باش تثبیت نابه وقت منزانن د سدمن حکومت ترکیه هه سدم که د سیاست خو هنه یک جی ام دکارو بیژن سیاست خو استراتژیک هه یا دویمین جی سیاست خو نزدیک هه جوی کو سیاست خو استراتژیک پک بینه جی سیاست هنه ام بیژن تکتیکی جی دمشینه جبرفيكي جي AKP سري دا حكومت AKP قاستك استراتيجية كي خو بروجي كي خو ولاتن روجلات نابين دا هبو تايبت ولاتن كو شورشا جلان انجي سرهردانا جلان تيدا دست بيكر و رژیم نتو دولت تيدا هاتن هلوشاندن دستواردانا دولت ترك جوه روجه دا هات چيكرن جو تونس دا هات چيكرن و بكاربه دوسر رژیمن کو هاتن هلوشاندن آنجی هاتن هلوشاندن لسر دستین گل آنجی لسر دستین دروا بگشتی دوسوه سیستم لگور خو آوا بکه و بکاربه عثمانیه نو وگرینه با ولاتن روجلاتن ناوین او پروژه خو استراتژیک یکسر د تونس و مصر دا هات شکاندن و هر وها وقت منزانن لیبیا و یمن جی آلوزی بردوام دکه انداویجی د سوریه ده هات ختماندن هات تکبرون و ختماندن جبر و یکی جی انها حکومت AKP دخوازه و پروژه خود جاره که دیتر هولدانین وکم دبیجن جیان کرن انجی نوجن کرن پروژه خاص سیاست خاک و بکار به وک به عربی به انقاذ بکه یعنی ساغ بکه جبر و یکی جی پروژه خود کنزانن د سوریه ده هر کوچو تک چو انداوی دا جی د سینورن سوریه این باکور شي ادلب ده حتی جربلسه و هر داوی د عفرین و گرس پیو سرکانیه د کاربو با اواکی لشکری به اریکرنک انجی بیدنگیه کی د انجام بیدنگیه جواکا نو دولتی و هر وها مرید کاره حتی بیشه به اریکرنه جواکا
ناف دولتی به تایبەت جی هێزên sereke ku destwardanê xwe di hindirî Sûriye de hey hîş ku dewleta Tirk bikaribe va herêmana dagir bike. Li kêlek wê wekû dizanin çeteyên xwe ên ku wek dibêjin bi wekalet yani ji ber va şer dikirin di erdê Sûriye de ew jî êdî ji aliyên civaka navdewletî de û ji aliyên raya giştiya Dunyayê de êdî ev çeteyên hane radîkal nijadperest olperest êdî nayên qebûlkirin. Ji ber vê yekê jî bi awakî dîrek rasterast dixwaze projeya xwe di Sûriye de pêk bîne herêman rehet bikaribe bi dest xwe bixe heta ji Idlibê de ji Behra Spî de heta Başûrî Kurdistan ku bikaribe va herêmana bi dest xwe bixe. Yani bi giştî em dikarin vê bêjin êrişên hane vê dawî jî ku çêbûyî wekû dizanin ne êrişa yekem e ev êrişên bi vî rengî ji 2019 piştî dagirkirina Efrîn 2018 da jê şinda 2019 girê spî û serêkaniyê ev êrişên bi vî rengî bi awakî hema em dikarin bêjin mehane êrîş bi vî rengî dijwar dibin lê ema bi rojane jî êrişên hane emnî ewlehî êrişên hane taybet êrişên hane wek em dibêjin nuqte an jî hedefên hane taybet ên êriş taybet pêk tê li ser herêmên me. Armanca ve êrişana evin yek bikaribe ji ber ku rêveberiya xweser a Bakur û Jilatên Sûriye kelema serekeye li pêş projeya AKP ku nikare di hindirî Sûriye da sîstemekî li gor xwe ava bike ya duyemîn dixwaze heger ku sîstema rêveberiya xweser di herêmên Bakur û Jilatên Sûriye de bibe statû an jî bibe rastî ve bandoreke xwe mezin li rewşa demokrasiyê di hindirî Tirkiye de bike ji ber vê yekê jî êriş bi vî rengî berdewam dikin ku bikaribe rêveberiya xweser di Bakur û Jilatên Sûriye de lewaz bike her wiha bikaribe gel û rêveberiya xweser ji hev qut bike li kêlek wê aramî û îstîqrara ve herêmana têk bibe ku bikaribe ve herêmana vala bike. Di êrişên dawî da Muhammed Şahîn em ê vegirin cemte برێز جوان پشتی هەفپەیمانە civakê hat erêkirin û mesedê Kongreya Xwal derxist yekser berpirsên Tirkan gef li dijî herêmê xwarin. Li pişt vê yekê peyamek çawa heye? Bi rastî ji xwe destpêkê em spasiya dikin ser vê derfetê û em sersaxiyê ji malbatê şehîda re teva dixwazin îro şehîdê me spartina axê û em şifakê ji hemû birîndarê xwe re dixwazin. دولتها ترک ام کارم بیجن او نزیکی 100 سالی خود درباس کریه تف سیاست اخوا دیپلماسی اخوا کار اخوا خبات اخوا گودکی همو قانون و تشریعات اخوا گو آوا کرن سر قرقرنا گل کرده یعنی بلا وی باش زانبن اف 100 ساله او ایریش سرمدن او نه جاره کمینه و حتی گو او رژیمها او ذهنیها او عقلیها دسالدار به ترکیه و اف ایریشی بردوام بن براسی یعنی ام تف دیزانن داعش شاو آوا بو چی رنگی آوا بو کی آریکاریا وید کرد همو هم سروکین داعش گو قادات داعش بون ایرو حمول ادلبه و سرح السينوري تركي هاتنا قرتون وهاتنا كشتن يعني ام في باش زانبن گو دولت ترك جدما شورشا سوري دست بكري حتى في غافي دستكي قريش قمار كريا في شورشي برجونديه خد بكارتيني و هر وها سر مسألة قال كردجي يعني دولتها ترك دخوازي حمو تشتيغو ايرو تشي دبي تشي شري اوكرانيا بي تشي شري غزة بي تشي شري ايرو گول سوري دبي دخوازي شخورا قزن جاجي بكي وشخورا بكار بيني وبشغليني دبر برجان دي خدا وقرقرنا قال كرد يعني اف دولتين دسلادار ل تشل تركي بي تشل العراقي بي الايراني بي السوري بي هر چار دولتين گو ايرو parça kırına Kürdistan'ı de işkora parça kırına av te sistem karın nu de modela nu go demokratiyata go ava bui av beşiya go avad be ve kaviya go avad be ser sinori va kabul nakin yani işkara Erdoğan ved beji yani işkara de go beri droja go asti statüen Kurdi nel Suriye nel Irak kabul nak am be baş zanbin haka bin navi hicetna da إيريش خطني حجتي نراستن يعني أم كارن أم بيجن أف حجتي جوبيد كي دولتها ترك أف حجت نراستن يعني
سازیه گو ایرو هاتن ارمانج کردن ام تبدا زانن ای خدمت گزاریه یعنی ای گنمن ای زیتونانا ای داوطانا ای کیف و شاهیانا يعني ايه غازينا ايه مازوطنا چاپخانه يعني وسيفيل جديدة جيان يعني كاردك سيفيل تيوي واتي گو ايدو ايريش خو بر فرح ديكي چما بر فرح ديكي جبو تي كسي بيشا خونا بيني جيره بيجي بس يعني اف ندنك بونا اف دولتي ريد ديد وهم اوجي شريك يعني ام براسي بيجن يعني بلام زلال بن تحالفه دوليجي بلكي بري تركي شريكه في برياريا روس بري شريكه في برياريا تركي ناو هيزا گول كاربي بريارا خو سري خو بستني ودرباس ببي وروج افا بخي بنفا باراني دا وبنفا مجازري گوچه دبي يعني براسي اي جيفيتي ام كار من بيجن دولتها ترك حتى جو هيا وي افشر وفي ريشي بردوام نافا في صار ثاني ده السيجاره ايريشكي يعني وسرفي ناسكني ما مستأجر أم فرق جداهية بكن أف نابرق مناخن إيريش عند مثلا بينجا جوت ما هيجي إيريش كدولة ترك دمك ساكنينها بري بيبسرو ديساجي إيريش كر مرة ذكري فرق جداهية كتشوا ببينا يعني جداهية تدا شخوام كارم بيجي تشوا بري نها بلكي بهتر دا إيريشي شوي ده وقت كرم كري قوتي لسر سازين انرجي تكر وقت طاقة كهرباء غازي تكر إذا ندنبونا دولتها ديت جو بهتر وكما قلتي بعربي بتمادي بو يعني بهتر شري خو فرح تركر اذا هذا شري مشفى ومستشفيات وكاري سيفيل وشابخانه ومعاصري زيتوني ومع يعني هي وي جو ابن بدنجيها بردوام بكي وي هيجي اريشي خو برفرح تربكي يعني دولتها ترك وكما قلتي امريكيه خويا تحالف دولي ام ديسات بيجن بنافي خو بنافي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام موقف دولتها امريكي باعتبار او سركيشيه تحالفات دوليه ام شرمزار دكن وام بيجن تشريكي فابرياري تا اجواء تا ازمان روج افا جيرا فكرنا او ازمان مباحه جيرا يعني ما مستأمي فجرن جمتا ام بري خابدن عامودين وشجهان ما احمد عمر بمرايا احمد دما تخوش با آگاهین هری داویج هرمین گلتا هروها هلوستا خلکن هرمیل هم بریوان ایریشان چیه مرا پاروا بکی بله لیلا دمات اویا همه تماشاوانان جی خوش باش خو بشتیگو او ایریشا کول دجی هرمی چبو بتایبت جی بشتیگو لباجار قامشلو قالك دفرين خدمت گزاري كرن هدف لباجار عمود جي شوكي كو ما بريجي دابو خياني كرن جي چند جهن كو سيفيل هم جيرا دبيجن صالا كرم او جهه كو دعوت وشاهيه انجليري يكون نافا باجار عمود دتناس كرن لو دري كربو هدف اخو هر وقت دنجي كارغها باقش كرنا هم جنم هم جه هم نيسكان يوجي كود نافا باجار عمود دتناس كرن كو افزود افكارغه لنافا باجار عمود هيا ودخبته او جي فدغ يا سيفيل بنافي فواز عارف هر وقت دنجي وكي كو بشتي اف كارغه كربو هدف اخو جارك دنجي كارغها روحلات علو يا كسكي كو سيفيل جعفرينيا كود 2019 ده انجام داغر كرنا دولة ترك داغر كر جباجاري عفرينه كوشبري باجاري عمودي ببول فيدري كارغا اخو بنافي روحلات علو فكربو دو درجه كاو كارغه جي كر هدف شو بشتي او ايريشن كنا باجاري عمودي تشيبون خلكن باجاري عمودي هم سازيان جواكا سيفيل هم كسايتين سربوخا هم باريزر حميان دداني افاري ده بري خدانا جم كارغا روحلات يا زيتونه ولو درجه داخوياني دان داخوياني جي همش قالك عاليان فهادن داين كسن سياسة مدار اشتغلين هم خودية كاركية بخاخفي هم روجنا مبان لو دري حاضر بون هم كيدين باريزرجي حاضر بون اخافتني كو دهاتن كرن جالية خلقية عمودية وبتايبت از خوازم بدو خياني كرن هل وستك جديل هم بريفان ايريشان دان خياني كرن بتايبت جي دقوتن بشتي دركتنا عقد الاجتماعي ياكو بريا چند روجان جالية ريفا بريا خوصر فدركت دولة ترك آداگر كر ايدي ناهل او سيستم ورا رونشتاندن الحريمة باكو روشلاتي سوريا جبرويجي دست ب فان ايريشن خالد دجي هم جين خدمت گزاري لهرمه هر وقت دجي جي كو سيفيل لكم دبن دك هدف هر وقت دجي هل وسط باريزر انجي او بكم ادي دحمي مواثيق دولي دحميه بيمان ناف نتويده چناب كو دولة ترك هذا كر ايريش جينس
إيريش جين سفيلا بتايبت ل وكيكو دولة تركيا داگر كرد دبريا چند روجانجي داخويانية خدا وش دابوخياني كرنكو ادي نا إسرائيل لغزة هم نخوشخانه دك هدف هم جير خدمت گزاري دك هدف هم سفيلان دك هدف افتشتاين قبول كرن لدولة تركيا داگر كرب نها بخوا لحريم باكور روجلات سوريا فان گوتنين خو بيكتينا هر وقت دجي إيريش جين خدمت گزاري دك لحريمه إيريش جين سفيلان دك إيريش نخوشخانه دك هر وقت دجي از خوازم بدم خوياني كرن بتايبت جي از في كارگاه زيتونا يا بدم خوياني كرن كم وقتی کو منهاجی گوتنا خدا گوت دوی کارگاه زیتونا ده زیادتری صد کار کرد جباشار عمودی دوی کارگاه زیتونا ده کار دکن افته وی واته کو صد مال باد جوی کارگاه هم درزقن هم نانی خو جوی کارگاه دکن ده نها ایروجی ما چند کار کرجی دیتن یکو دنوا وی کارگاه ده شغلی دبیجین کو دما کو ایریش بکات ام د کارگاه ده ام شغلین یعنی او کار کراناجی برانیا خو جینن جوان دوی کارگاه ده شغلین گوتن کو دما کو ایریش بو ام د کارگاه ده شغلین ل دما کو او ایریش بکات براستیجی او همی کار کرین کو نه دور شغلین کت نه وه جان کده او بلز جوی کارگاه در کتن ل گوتن کو حتی نهاجی لبردوی دری کارگاه سکنی بون هم د چالاکیان ده بش دار ببون هم د پیش رگاندنه ده داخوین یعنی هلوستک جدی هم بریوان ایریشان ددان به تایبت جی او کارگاهن کو او کارکرین کو نج باجر عمود بخونه قالك کارکر همش هرمن دن هاتنه مثلا جی کانتون دن هاتنه همش دیرا زوری هاتنه همش شدادی هاتنه همش علی حسکی هاتنه لفدری بجيبون البشر عموده والفدري جي كاردكن كارجه ده بتايبت كاردكن براستيجي وكي ديجي از خوازن بيجم كوم او صاله كرم او جيكو شاهين جاليري اللي تشد بن دعوتين جاليري اللي تشد بن او بخوا خديه وي صالح بشر عموده جي بكاتين سوريانه ين خرسيانه شخو وكي كو دو جش نوان بوجي دو ما بري خدا و صالح ما هفديتن بخديه و صالح ركر دي بيجي قاشو كودو ما شاهي بجشنا خود كر صالانو للبيشام بو ما هيفين مازنتر ذكر كود و صالا بدا ادي ام بكار بن استقرار كذا نفا هرم باكور روجلات سوريا ده ام بكار بن براحتي كارين خوكي سيفيل بكن لي دو دما كو ما شاهي خو بردوام ذكر نفا جشنا خود دوله تركيا دا كر هات جي وصالي كره هدف و ده انجام ده قالك زرار مادي تشبون هي جاي قلتنا يقو اسبيش مشي كارغاه زي زيتونان او جي كولي قصبو لغوري خديه و كارغاه روحلات دي بيجا خسارتها مادي نزيد $6,000 حتى انها تشبويا وهيجي دنافا لكولينا دنكو حتى انها تزرار ديجي تشبونا بل حتى انها بقشتي العامودي مرود كاربيجا ليلاف بله گلک سپاس احمد عمر تجعامودی به مرا بشدار بو بله تماشاوان من چیک لزگین دست مده هیا دویجه دولت ترک آداگر کرد بانک کلیان ده گندی هرم شیخوی گریدای گندوارن قامش لو توباران دکه شخو ایریشین دولت ترک سیروجان ده سیروجان ولی دیجی باکور جات سوری به تایبت کانتونا جزیره دوام دکه نهاجی به توپان ایریشی گنده هرم شیخو یگریدای گندوارین قامشلو دکه بله ام ده برنامه خود بردوام بن بریز محمد شاهین ام بین گلتا ام لسر دروتیا دولت ترک راوستن اردوغان در دکه سر اکرانی و دبیجه اسرائیل لفلسطینی نخوشخانه دکه هدف سیویلان دکوجه کمکوژیان پیکتینه لی نها لباکور جلات سوری لروج آوا عینی تشتی او دکه نخوشخانه دکه هدف و سیویلان هدف دکره ام و دورتیه دکارن چاو بنرخینن یک گرک دکه ام بزانبن افکار یکم استراتژیک جبوی اسرائیل دولت ترک بخواه به همون جرین حکومت خوش دست بکرن آواکرن ترکیه و بنگه آواکرن اسرائیل ام ندوه مشاردن ام نقاش دکن اسرائیل لأما گرک دکه جواک و باش بزانه به گلن هریم و باش بزانه گل ترکیه و باش بزانه به اف تصریحا بویرنگی داخیانین بویرنگی هلوستین بویرنگی جخوا خاپاندن جبوی هندره ترکیه بخواه گل خود خاپینه دسری دا گل ترکیه خاپینه هر کس زانه افکار استراتژیک
تحمم اللي دا استخباراتي لشكري آبوري اي كم ده هريمه ده تركيا جبوي اسرائيل وحتى روجن ايروجي بردوام دكه افياك يا دو يمين جبوي كريارن جبوي داخيانيين داويه حرتمجي اكب مهب حكومه اكب ومهب لدجي اسرائيل تصريحا بفيري انجيد ده اوش خابو داخياني خاباندن يعني دملي براتيك ده حركة زانه لهمبري إسرائيل تجاري تركيا تشتكي هلوستكي جدي عن فعلي ناقرة يعني أبيا كيا دويامي كريارين هانا كو دولة ترك كريد ديرو كده حتى روجين إيروج وإيكو بيفاجويا شورا شمادا كري حتى إيروج حركة زانه كريارين هانا ان دربي بيفان مروفاهيان ودربي بيفان اخلاقينا ودربي قانون انسانين اي ناف دولتنا وكن زانن ام قانون هناك ميناك بدن ميناكن هانا هاي دفرين هانا داگر كري داج ادل بدا حتى جربلس وغريس بيو سركاني حركة زانه ودولة ترك واستخبارات تركيا وهروها چتين غريدا يوه چاوا با اواکی هووانا کریارین هانا کل سری جواکر و تره جیان دکه چه کریاران سری وانده دقومینه چش کشتن چش گرتن چش زختین هانا کچبر کرنه چش دستاین لسر ملکن گل ادوا هریمان دا جگوهرتنی دموگرافیک این هانا کد عفرین و گره سپیدا چه دکه هر و هر دورن دیتر گشتی دا لکیلک و کنزانن چاوا دولت ترک او چتاین هانه ج دربی پیوان مروفاهی کو هاتن ریخستن کرنه ج دسپیکا کریز سوریه دا او چتاین هانه بناوی ارتش سوریه یا آزاد و حتی روزن ایروجی خبر دوام دکن د بناوی ارتش سوریه آزاد گروپین هانه چتکو بونه سدمن تالان کرن و ویران کرن سوریه بگشتی دورین کو او چتاینا تیر در بسوی بیژن سدمن جیان الواهری منان نمانه یعنی همی هاتنه شوتاندن و خراب کردن و دورین هانا کن هاتی دا جیان دکجی وقت بیژن به عربی بیژن یعنی سدم آسبل اصلی به جیانی تیدا یعنی بدیوین جیانی تیدا نمانه لکلک و ایریشن کوبه دم داوی وقت بیوان و جیانی زمان د ای سال دا تن ادا سه جاران آستی ایریشان بلند کردن بالافرین شر و هر و ها بالافرین بیمروف و لکلک و بجاهی ایریشن کدتن کردن بروجانه چاوا بدهان سیویل و بسدان سیویل ما شهید کردن و بریندار دبن ایریشن هانا اند داوی ایکو ایروش روجا کتا روجا خواه سیمین وقت و دید کو چاوا سه مثلا میناکی ام ددن د کوبانه دا سه ناوند هاتن هدف گرتن هر سه ناوند جی ناوندین سیویلن یک جی کارگاه کی گریدای بلدیان ایکو پی دی وین خباتین بلدیان دردخه لکیلک و سازیکی سیویل سازیکی ای انشاء این سیویل ایک تایبت ایک کسانه لکیلک ویدن نقطه سیمین نقطه کی تندرستی ایکو جبوی روشهانه هی خدمت تندرستی به همبر به مقابل خدمتی به جواکه دکه سه نقطه اساسی لهرم مال کوبانه هاتن هدف گرفتن آهان بالکش دو ایریشه دا کو ایدی پشتی کو دولت ترک همی ایریشین قلبه هریمانا پیکاری رو نکار بو بگیشتا آرمانجین خواه نکار بو جواک جوه داره تمامی کچبر بکرا نکار بو الوه داره آرامی و استقرار به هریمه به تمامی خراب بکرا دخوازه نها با آواکی هانی کو ایدی پروژه آبوری ای کسایتین ای تایبت جی هدف دگره یعنی او جواک انتقامه که جواکه انتقام جواکه او کو هاگر کون لبه هریمه ببینن و هاگر کون دبن سیوانا ریببری خسر لبه داره ببینن هاگر کون دستکداین ریببری خسر بکن وقت جواک هاگر کون لکیلک هیزن سوریا دموکراتیک بیک بن هاگر کون خودی هلوست بن لکیلک ریببری خسر اون خودی ریببری خسر در کبن آنجی من دبن سیوانا ریببری خسر د جیانا خبردوام بکن ام وجه هدف بگیرن کریار دولت ترک اسرائیل چقاس ایریش بکجی چقاس جی کو ناگه ایریش اینهانه در بای وکین این اردوغان آستی
هوفاتيا هانكو اردوغان لفا هريمانا دكي حكومه تركيا الهريم المدكه تكسي لتدفران دربس ناكريا اف كريارين هانكو دوله ترك دكي جبر في كيجي تجاري جي حكومه اكا بيرادر ناكو تجاري درسان بده كسي انجي خا بيسوج بك خويايا وديارا واشكرات بيجي جوا سوجن شر لسر خا تثبيت كريه د ايريشا بردا ابوري دا راگهان گو امن بیناسازین خدمت ام هدف بگیرن گوتن ام سازین سیویل هدف بگیرن گوتن ام سازین انرژی و ایکو خدمت جوا که دکه دوا هریمان دا ام هدف بگیرن یعنی ابیا بخوا اثبات جیرا نه لازمه و لیکولی جیرا نه لازمه کوم مروف حتی کو حکومت ترکیه وای انکار بکه جبر کو بخار دیگه هینه بخوا اريد که بخوا لسر خا قبول دکه بخوا جی ایریشان ريز محمد امي ديسا فاجرن جمتا لسر مجاري راوستن تماشاوان المنو تشيك لزگين يقدن دسمه دهيت خازم بوار بارو بكم ديسا دولت ترك آدا گركر لسريا علي فرو ناوندك خدمتي تو باراندکه شخانه بریا وب چند کلیان جی دولت ترک آداگر کر لگندوار قامشلو تایبت لگندی هرم شیخ او گند تو باران کر تو باران دولت ترک آداگر کر لدجی هرم بردوام دکه ام نقاشين خو بردوام بكن بريز جوان سكو شخو مد نقاشين خود گوچی افجهم کوتين هدف گرتن سيفيلتي دانا ام دخوازن زيادتر بالا بكشينن سر ويا كي چما بالطيبت سيفيلتين هدف گرتن و هون وك بارتين سياسي ون بدنگيا جواك نافنتوي هف بيمانا ناف دولتي و بطيبت حكومه شاول چاود نرخينن راستي شخو يعني اف ایریشه گوتین سروا سازی خدمت گزاری بالتاکید مثلا گو کارب ملت بهتر آلوزیا بکشنه برچیبونه ببینه یعنی وقتی گل لعنبار جنم دخیل داش بو گو ملت برچی ببی وقتی گل سازی تندرسیه دخیل داش بو ملت بهتر نخوشی او ایشه و بهتر ببینه یعنی اف سیاست که منهج براسی دولت ترک و سیاست که دخوازي بحمو رنجا قفي خول سر هريمي درباس بكي جبو بهتر ترس وبكفي دل ملتين هريمي دق وكاربن اخا خبردن كوشبر ببن تشاوا جو نفساوي سياسه العفريني والسريكانيه وجري سبيكر او جهرتنا ديموغرافي تشيكر دخوازي فيا فا قفي خوا فا إليشي خوا بهر دم ودم بردوام دكي نلبندات تشتكي بحجه يعني اجمال جير فكرينا وفي شريخ بردوام دكي ملت جبو بهتر مگوتی آلوزیا بکشنی و کاربن کسی گوب آخا خو و مای گریدان کاربن روزی خوشی و آرامی درباس بکن ترسه دبینن داشبو اوجی بهتر کوچبر ببین و بهتر او سیاست اگو ترکی تخوازه کاربه وینا که ترکی و سیاست خوش دخوازه و دولت عثمانی و ذهنیت عثمانی دیسه وگرینی و سیاست یو که مگوتی اف ستاتیو کردی دموکراتیت او کهویش و قبول ناکی یعنی جبو في دولة ترك بشتي أمكارن أف إيريش أمكارن بهتر بشتي أف عقد اجتماعي أفابو زاني جو بريماجي إلى الجافنا باشترة دبيني جو ملتين هرمي بكردي خوا بعربي خوا بالسرياني خوا تبدأ دسي خوا دانا هفدو وفي بروجا خوا بحمي إمكانات خوا بإرادة كخرط عريكار دكن دخوازن في بروجي سر بخن او هم جبو وینا بهتر دخوازه کار به وی ایریش خبر دوام که مثلا سر مثلا قومیات نتواد کار دکه دخوازه و برده هف وک دراز وری چاود مدید یعنی چاود خص سر وی مثلا کرد و عرب و شریع عرب و کردای و افدرکت نراست بو درکت چتن گریدای بون برجیم شامی و برجیم ایرانی و چاود خصن آلوزیا و بهتر کار ريفبريه اسطنج بكن وملتي هرمي يعني قال لك اسطنجي جوار درت خصن اف سياسه الدوله ترك سيرفي كاري اباد بي يعني فالا كرنا هرمي يعني كارم بيجن جبو يا كمين غورتنا ديموغرافي اباد بي جو ايرو سري صدي نوت وبيجم كارم بيجن كرد بن عفريني ايرو بيج نمان العفريني سيرفي اساسي كار دكي وفا خدمت و سازی خدمت گزاری آرمانج دگری و بهتر شریک و سروا کار دوام کیه. بله. برز محمد ام بین گلتا دیسا هون سکنا گله هرمه چاواد نرخینن و دوی
گل هرم الهمبر وان ایریشان چاوت بگره وک ام دزانن دولت ترک جهین خدمت گر هدف و هلبت کریزن یه آو پیدا کرنا آوه الکتریکی لهرم روبته هر واد نافدا یه سوتمنیه جی هون وی اگه چاوت بینن چاوت نرخینن جوخه گل ما پیشی آلوزی سوریه دا حتی ایروش برقده و گلک بیاره بیرنگی و بی آستی بلندتر جی در باز کرد گلک زور و زحمتین بیرنگی در باز کرد و همو سیاست و ایریشن لسر هرمی ما هاتن بالا درخستن به اراده یا بیگلی ام وی اکید زانن جوخه بر ام وک ریببریا خسر این هرمی ام ریببری کی لگوری روش شر تبدگرن لگوری روش آلوزی سوریه بگشتی تبدگرن جبر و یکیجی گلک زور و زحمتین هانک و ام مجیان کری در باز کری و هین ام جیان دکنجی هیا وکی گلن مجی بمره یکه یعنی اف زور و زحمتیه بمره به کاشتک بکشینه و برخواد ده ام وی یکت زانن و خبر وکی ریفبری وکی گل ام لکیلک هب ام برخواد دن لکیلک هب ام جبوک ام بکاربن و زور و زحمتی در باس بکن و سیاسته والا در بخن جوخه گل ما دوی آستده و سیاست باش دنرخینه ناس دکه و دنرخینه و یکیش باش دزانه پرانی گل شخوا برخودانه کی آنجی هم بیجن هلوسته کی باش داد دیار کرن وک ودید کچاوا ده شهید ما هر شوال شهید این کو دوی بویرن داویدا کو شهید کتی چاوال قامش تو ایروش هاتن اوغر کرن هم بیجن ودید کچاوا ده هزاران حتی 100,000 انسان چاوا خودی لشهید خود درکتن لکیلک و زور و زحمتین هانه هایی ایکو ام دزانون وید ملی انرژی داد ملی سوتمانی داد ملی الکتریک دا ملی جیانی دا وهن زور و زحمتی بین جیان کرن جبر کو دجمن همو کانین هانه کو واجباکا میلیون کسین با پروژلاتین سوریه کو جی جیان دکه آنجی پیدیوین جیانی کو جی دگریجی دخوازه وایی بمچقینه وکون زانن چاوا کو چمه فراد آوک چمه فرات گرد و کم کرو کو چاوا کو پرسکریکه کی جیانی درخست هوله هل انداوی داشی ایریشن لسف بنسازی و سازی خدمت اجدکه و مینا کم بدن به کوبانیه ناونده کی تندرستی کو روزانه به صدان کس درمان دکر هات هدف گرتن ام جی وکری به بریا خسر و گلن هریم بگشتی ایدی ام فیری و روشه بونه ایدی تجربه مد به روشه داد چه بونه وقت ودید کوچاوا گلجی به هزاران به 10,000 گل داکت سوز برخودانی دان سوز لهمبری با ایریشانا و به تک دنگ به همو پیکاتین خو به همو پارتین خو به همو پارتین خو سیاسی به همو پیکاتین ده هریم مد جیان دکن کوچاوا به تک دنگ به تک هلوست لهمبری با ایریشانا هلوست خو نشاندان لهمبری با ایریشانا سکنکی برخودانی نشاندانش بر به یکیجی هم دوی باوری دانه و گل لکیلک ریوبریه به و گل لکیلک هیزن خو عسکری به لهیز خو امنی به و امه به هفرا بکاربن زحمتین کو هی امه به هفرا جیان بکن و امه به هفرا درباس بکن و امه بکاربن سیاست دولت ترک و خوازه با هریمانا والا بکه گل به وهل وسته وی دنگی گود و امه بمینن و برخوا بدن دستکفتی اینها که مبخون شهید هم دست خستی و آزادی که هم جیان دکن و دموکراسی که هم جیان دکن نرخ جبوی ما نرخ گرانن ام تجاری جی دب جوان نرخان برناد بله برز جوان هر کو دولت ترک آداگر کر لهمبری برخودانا گریلاین آزادی لچیاین آزاد تک دچا ایریشن خو لدیجی کردستان زیده دکه سرانسری کردستانش باشور دبگر حتی روش آوا ایریش دکه لهمبری وق مناخه دوی کردستانیین لکردستانی و کردین لدر و یولات چوات بگرن لهمبر ویکی شخوا وكم زانن في داوية دما داوي ده دولة ترك لجاين آزاد لزابي خواكركي المتينة قالك أسطنجيا دبينية بله وقالك عسكري ويجي تيد هاتنا كشتن اب تيواتي جو
چیج متی خستن وک گله کرد وک تکرم کری گوتی وک تفکر سیاسی کردی کردستانی دبی امزان بن گو دولت ترک نه شرکت کش غیری شر گله کردکی نه به ناوی کی به چناوی به او نه راستی او نه که شر گله کرده جبو ویجی ام گله کرد چیج متی خستن گو مکارم پیشیا و پیلانا ویا ایریشن هوانه دولت ترک گو ایرو افصد صالوية تخوازي قالي كرد تنبكي وقرقرنا قالي كرد بيني اما مدبينين برين هاجي ما خوست ام تخوازن دبي ليفاغاركا كردي هبي كردستاني هبي يعني ايرو ام قالي كرد وكتفقرا سياسي دقناغا زحمد را درباس من براسي واف قناغها كار واجبكي نتوي ام كارم بيجن سر ملي محموكا يقو ام كاربن في قيكها يا تشل روج آوابه تشل باشور بيوكا تكرم كري قوتي ام بيجهنا بعربي ببر الأمان قوم كاربن امجي وكم ملت الدنيا امجي آزادي كخور خوش ببينن امجي إذا ويسط صاليا قوتشوي تشرو قرقرني دام درباس بكن اف تفكير سياسي تشتي جواتي خستن قالي كرد تشل باشور لروج آوا باكور لجدروي أوروبا حمو جواتي خستن بريز جوان تخازم كاربن لفجرك أخويا كردستاني أواكن هكا مني كاربن ويجي أواكن برين هذا دي محاولة بونجي جارك جواتك السليمانية يجي شبو نشو سري أم كاربن وكرد روج أوام كاربن لفجرك أخويا كردي أوا بكن. بله. أفيا تالي يا جو أم كاربن بيشا فإيريش هذا بسكن زيدي يكتيا ما قال كرد تني يعني. نهال هم بري يكتيا كردان چه آستنگی هنه چه نهال کو أفي يكتي بكوره. أم كاربن بيجن براسي بلا بتشكي أم هناك زلال بن في مسألة دي مسألة دستنج درفي ايو دناف ما وك كرداده او ناهلينغو اف قال كردن بجنابدو ايرو البارتي السياسي تبع ميزاني برنامج و بروجي واجب دما بيرجا تبدا تقريبا تكاري بيجي حموك هذونا اللي كما امنا جنا هدو ام كارن راسيا ويناكي اوغو اطرافنا كردستاني قد سيخد خلينا ناف مدى ناهلينغو اف يكيتيا مهري سري واف غاف وري على كرنو وكرد تشروج افابي تشل باشور بي يعني مسيره ما يكا باشور بي ولا باكور بي يعني مدي تشوا عقد اجتماعي الفر افابو شلو دولتها ترك نفسها من تشوا الكركوك يجي شلو كردا بستان دو ده البجارتنا ده شلو كردستان افهر دوجي صدمن جو ايرو دولتها ترك بهتر شري خدا فرحتر كرو شري خدا يعني افتي وقتي جو ام يكن راس سينورنا برا مدهنا لمسيره ما قضيه ما اخما حمو ام يكن ام قال كردستاني ام يكن جبو فيجي باش ام زانبن دولتين داكر كرج كردارة تجاري خدمتها قال كردناك خدمتها قال كرد او جو تفكير سياسي ملته كرد ايرو دستي خبخنا دستي هفدودا وكاربن في مرحله زحمت ابراسي اف تشتي قنها وتشل باشور بي وتشل فرجي بي يعني وك ريفبريا خسر وك هريمه كردستاني دسكفتنين ديروكين جبو قال كرد دبي ام كاربن ام حمو وك هيزك عسكري بين باراسنا فاد سكفتيارا يعني ريفبريا خسر نحساني ابابو يعني ريفبريا خسر سر اساسي دوز خوينا 12000 شهيد ابابو سر خوينا 40000 بريندار ابابو كذا 14 12 13 سالا 14 سالا كدك بو خباتك بو تيكوشينك بو اف نبحثاني قوم ام جوي مساله بقرن ام جواد سكفتيا بقرن ام وك بارتي سياسي مداخل يعني اخوجي درخص ام وك بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا حتى جمهوري امي فادس كفتيا بباريزن جبو اف دسكفتي جوي بيفجمر وك قال كردنينا يعني اف درفتا جوجمر هاتي درفتك ديروكيبو و ام قالين كرد وعرب والسريان ضد روج افاي كردستان ده خدي بروجينا خدي يعني ام نبي وك غير بارتيين دي ببروجينا وام خد ما خلاص بارتي كسي جبو فيجي امي برخو بدن امي فا دسكفتي خو بباريزن جبو اف دسكفتيها دسكفتين حمو قلايا ني كردايا ني عربا ني سريانا ايما تبايا جبو فيجي جمتي خستن يكيتي ام كرد بن كرد وكرد بن عرب وكرد وسريان بن اف تند هيلي قوم كاربن ام بيشاوا إيريشا فا اف بروجين اوف دولة تركي وبيدرا بيد مسألة فتنة عربي قومي وديني دياني ام بيشاوا بسكن بله بريز محمد شاهين نهال كوباني لهرم حكومت جيان دكن هيزين جارانتور هنا لهمبر جافين فان هيزان دولة تركا داكر إيريشي ودريدك سيفيلان دك هدف بناسازيا هرمي هدف تكره حتى نها
ته هلوستك جوان هیزان درکتیه و چما بیدنگن؟ يعني مخابن حتم دهبتني المدى هيزن جرانتور ارتيشا روسيا الهريمي مهي حرتم حركو يريشي كي بفير انجي بيكته مساري ليدا مجوان دو خاست برسيفي كي بدن ما يعني برسيفي كي زلال بدن ما يعني وين هيزن هاناكو او اتفاق هيزا روسيا مجوار افدقو واتفاقك بيكانية ماجي قبول كريه وين وك هيزا هانا جرانتورن ويريش لسر هريم ما بيكنين ويريش برفرنا بن مخابن حرتم برسيفين كو هيزن جرانتور ددن ما يعني برسيفين هانا كبراستي مروف بإقناع نابا يعني برجاران بيجن ام هول ددن ام هول بدن كو بسيكينن دولت ترك قل مناك ام نكارن لهم بري فايد الشام بساكنه ام جوارا دبيجن يريشن بيرنجي بيكنينن بالرغم يوجي يريشن بيك دينن و ام يعني برسيفين هانا بفيرنجي ددما جبر بقى كيش ام دنيرن كو هيزن جرانتورجي حتى استكي يعني باركي خد جدي رانابن يعني لهم بري ببرسيارتي هانا كو قرتي سرفا بوي ببرسيارتي رانابن لكيلاك ويجي وكون زانن يعني كوالسونا ناف دولتي جي لفا دريا او جي لقور تاي خواستن هلوستي كي جدي جوان جي درنا كبا لورا دولتا ترك باواكي راحت ايريشان لسر سيفيلان بيك دينا ابخا جيكي اوه يعني جيكي مخابنيه وكون زانن برجواندين دولتان این کور و دمدرش داده این مادی داده سر هر تشتی داده سر هر بریاره داده سر هر اتفاقه جبر و یکیش یعنی خازم و بیجم یعنی تهیوین ما جبوی هیزن گرانتور جبر کل دروجه هنک و اتفاق هاتی چه کرج ده 2019 حتی روز نیروش تجاری جی هلوسته کی هانی جدی ندملی لشکری میدانی ندملی سیاسی دا حتى الملي راجهاندني دا جوان در نكت الجور تاي خواستن وسكنك جدي هلوستك جدي لهم بربا إيرشانا ندن ديار نكرنج بربا كيشي يعني وهيزن هانا لفي دري براستي يعني اركي خاب تمامي رانابن اركي كي خاي كل همبري با إيرشانا جدي بساكن وراوستين وبساكن تمامي اركي خا رانا بنا وجي مخابنيه وحرتمجي برسيفين كو ام جوان دغرن برسيفين هانا كو براستي نه برسيفين هانا كو ام بي اقناع ببن تا وتاي كو هن اريكرن انجي برازيبون واهيزانه بيانجي ام بيجن بنچاري واهيزان و ايرشانات تنكرن والهمبري و ايرشانا جي بهلوستن بله بريز جوان ام خازم برسداوي جي بكن جبو خورد کرنا شری گل شورشگری دوی گل چبکه وكما قلت ما بري ناجي ما قلت قال دبي باش زانبي جو دولتها تجاري ناسكني ونسكني يعني يجيبوا جو مقاربين بهتر يعني ام بيشاوا فا وقت قلتي ام بسكنن ام بيشاوا ايريشا بسكنن يعني دولتها ترك وندوين خدمت گزاريا روج افاي كورسان تبدا تكشو يعني شي تندرستی به چه دیبه يعني قال لي هرمي دبي كاربن زانبن جو انه اف نيا اولو نيا تاليا وهي دولة ترك وين سكني جبوفي جمتي خصنو كما قلتي دبي ام دسي خو بخنا دسي حدودا ام كارن بي اف بي غاز بي نان بي فقص ام كارن جيان بكن لي باش ام تبدا زيرت بيجن ومش ابغان رجل بيجن ام مش حمود دنيا رجل بيجن ام نكارن بي ازادي بي فادس كفتين جو هاتنا افكرن جيان بكن يعني ام دبي ام باراستنا فادس كفتيا ام بكن تشيج متي خصنا ام حاضر بن حتى جلوبا تاليج خوينيجي ام بدن جو ام كاربن ام فادس كفتيا بباريزن وام دستي خو بخنا دستي افدودن بيشيافا ايريش دولتا ترك بسكنن يعني بله بهتر ام كارن بيجن افج متي خصن مرحله غافا جو ايران تي درباست بن يكيتيا ما هرم مكونات البيكاتين في بشن كردستان ام كارن بيجن وكروش افاي كردستاني بحمم بيكاتي خو كم كاربن دستي خو بخنا دستي هفدودا جوي بيفا تشارانينا بيشافا ايريش بسكن تجاري ما هيفي سر دولتا نا روسا ونا امريكا افا كريا يعني حتى جو ايرو ام هيفي على سر افا بكن
ام وقت بارتي سياسي ما داخيانه خدا اخويا كرن مجبور هيا كشتيجي ما حمو الجهات معني وقت تحالف دولي وقت منظمات حقوقي وانساني ما تبدا داخواز كرن قد بموقفك جدي وزلال وبدن بيشيا فا إيريشا بسكنن لي أم نجارة يكيا ونجارة دواء ونيا سيا تجارة موقف جوادر نكتيا وما تهي في جسر وآفا نكرنا وما فاجي ناكن هي في ما قال ما ملتي ما جو أمكاربن تبدا وكما قلت دستي خب خنا دستي دا ومفاجأ دستكفتيا بباريس جوي بيفر شارع بيشا منينه بله سکرتری پارتیا دموکراتیک آ کردستان سوریه جوان سکوت به مرا باشدار بو هر وها هفسروک مجلس جبجیکار آ کانتونا فرات محمد شاهین به مرا آمده بو ام سپاسیا ود کنون بشتری برنامه ما بون بله تماشاوان ما عمل و داره دگهیجن داویا برنامه خو از خوازم و یکی بیر بخم بریا نها دولت ترک آداگر کر گنده سری علی فرو جهه کی انشاءات کارگاه کی انشاءات دو جارم به بالا فرین شهر تو باران کر عمل و داره دگهیجن داویا برنامه خوب خاطری و